Ćao drugari, pozdrav iz Berlina, iz Nemačke. Ja se zovem Filip Ugarski i idem u srpsku dopunsku školu u Berlinu. Ta srpska dopunska škola ima 6 grupa. Naša učiteljica predaje u svim delovima Berlina te grupe. A ova grupa je na Tempelhofu. Ja imam dva brata, jedan ima 8 godine i jedan ima 10 meseci. Ja volim da igram fudbala i stolni tenis i da, vidimo se u Srbiji. Ćao drugari, ja se zovem Milena Petković, imam 11 godina. Moji hobi su da plešem, da pevam i da igram košarku. Ja igram košarku u City Basket, to je jedan nemački klub u Nemačkoj. I ja još kao cheerleader, ja sam cheerleaderka. To su kao one što navijaju za Albu ili još za neke druge kašice. Tako. Drugari, ja se zovem Veljko Vuković, imam 13 godina, dolazim iz Vrnjačke Banje u Srbiji. Ovdje idem u školu Kampus Ana Hrš i u srpsku školu. Moji hobi su košarka i fudbal. To je to. Zdravo, ja sam Aleksandar Grčić, idem u 6. razred i Eichner-Grundschule i u srpsku školu. Hobi mi je košarka i da. Zdravo ljudi, ja sam Anastasija Grčić, ja idem isto u Eichner-Grundschule, isto u srpsku školu. Moj hobi je judo, ja idem u 6. razred. Ćao drugari. Kako se zoveš? Ja se zovem Uraš. Koji je tvoj omiljeni sport? Fudbal. A ti kako se zoveš? Marko. Koji je tvoj omiljeni hobi, odnosno sport? Isto fudbal. Kako se zoveš? Ja se zovem Maksim Pavlovicki. Omiljeni sport? Je fudbal. Ja sam u nemačkoj školi 3. razred. A u srpskoj? I u srpskoj isto 3. razred. Odlično. Šta najviše volite u srpskoj školi? Ja volim igrati. A šta najviše voliš da pevaš? Volim Zdravo ljudi, ja se zovem Stefan Ojdanić. Ja idem u 2. razred, moj omiljeni sport je trčanje, fudbal, basketbal. Koji su ti najbolji drugovi i drugarica? Moji najbolji drugari su u Nemačkoj, zove se Lasse, Juli, Titus. Šta voliš u Srbiji? U Srbiji ima neka velika reka koja se zove Drina i tamo sam se ja nekad kupao. Leone? Leone. Halo. Ja se zovem Leone. Kako se zoveš? Ja se zovem Leone. Prezime? Zdravo, ja sam Sanela. Moje prezime je Sabo. Koja su tvoja interesovanja? Šta voliš? Pa interesujem se za bolnicu non-stop i volim da gledam kako spašavaju ljude. A moj hobi je volim da trčim, volim da igram basketbal, fudbal i pa možda košarku. Ja sam Dijana Ristović, ja sam u 2. razred i ja igram folkloru. Koji si razred u srpskoj, a koji u nemačkoj školi? U srpsku sam 2. i u nemačkoj. Šta najviše voliš u srpskoj školi? Da mi pišemo.
Moja najbolja drugarica se zove Matilda. Ima 9 godina i živi u Berlinu. Mi volimo da skaterimo po ulicama. Naša omiljena muzika je house muzika. Mi volimo zajedno nudle da pravimo. Ćao drugari, ja sam Maksim Nikolavidović, imam 13 godina, živim u Berlinu. Moja njemačka škola Ulrich von Hutten. Zdravo, ja se zovem Daniela. Zdravo, ja se zovem Dako. Drugari, ja se zovem Danilo, imam 8 godine. Ja imam jednog velikog brata, on ima 11 godine. Imam jednog malog brata, on ima 10 mjeseci. Ja volim da igram fudbal i da igram karte. Ja bih volio da vas upoznam i ćao drugari! Ja sam Nevena Zelenac, imam 7 godina. Ja sam Anja Đurđević, imam 7 godina. Ja sam Anđelina Mišković, ja imam 7 godina. Ja volim Srbiju, tamo i vidim tamo slike. Ja volim Srbiju i tamo ima mnogo dragih ljudi. Ja volim Srbiju, tamo ima puno konjovi. Omiljeni sport? Folklor i Višnjica rodila. Folklor, Višnjica i rodila. To je vaša omiljena pesma, je li tako? Da. A tvoja? Folklor i Katangu. Hvala. Mein Name ist Helena Radosaviewicz. Mein Hobby ist Tanzen. In meiner Freizeit gehe ich gerne mit meinen Freunden raus oder spazieren. Ja, in Berlin zu leben ist cool. Man hat vieles zu sehen. Und ja. Hallo, ich bin Andrea Beleuzer, ich bin 13 Jahre alt. Meine Hobbys sind Fußball, Tischtennis und Videospiele spielen. In meiner Freizeit spiele ich Hauptsache Videospiele, gehe aber auch ab und zu raus mit meinen Freunden und Berlin ist cool. Hallo, ich bin Sada Beleuzer, ich bin 13 Jahre alt, ich spiele fast jeden Tag Tennis. In meiner Freizeit treffe ich mich auch manchmal mit Freunden und mache nebenbei auch Athletiktraining. Und ich finde, dass es in Berlin auch Vorteile und Nachteile gibt. Ich bin Christina Tenkis. Mein Hobby ist es, Videospiele zu spielen. In meiner Freizeit gucke ich meistens Anime, aber ich gehe auch mit Freunden raus. Und in Berlin zu leben ist ganz schön. Ja. Hallo, ich bin Jelena Ristic, ich bin 12 Jahre alt und ich tanze gerne und treffe mich sehr gerne mit meinen Freunden in Berlin hier. Mein Name ist Lasa Lubikovic, ich bin 8. Ich gehe gerne schwimmen und spiele gerne mit Playmobil. Und gehe gerne in die Kirche. Mi voli Srbiju.